Ketesetai ak logoiwek alak en county noton bo Narok kotetat kekonor Paul Ngeno tupchetab neki MP nebo Emurua Dikir neki komuny Joanna Ngeno en betutab karon en konyinet nemiten kokwetab Ole Kisiara en Mogondo en Transmara kongasis county nebo Narok. Kakusikong logoiwek choton en koindo Victorine Chepkoech. Kukamwa kongoi en biik chekotoreton kou county kong'eten Tamalinye ak biik alak kora chekotoretech en county ko komwoe kongoi en bichon kotoretech ako tokemoche toretet kora kotoretech komie. Tindoo lagok Paulo tugul chemii sugul, ngunon mi nemii university akomii chemii secondary akomii chemiten 40 kotugul ko chekoribe bichoton kemoche alei serkali kotoret lagochoniton tugul amun lagochu ko lagok chemengechen ako lagochu alak ko kikosirto kamet akwai nekakwo Kwanda ko koseretyo lagochoton akose alei county kotoret lagochuton. Toretwon lagochu chang lagok chebure buch ot chekomoche kasisiek komotokosich ko ngunon asome county alei toret lagochu chuk kokochi boisionik akotoretech somanosiek. Koba biik oengu, kikwo ngo nikikibore Ngong ak nikokwo kora Paulo atinye rirek cheech chekokose amwechi serkali alei toretech en serkali mongen kiy anee ko werikyuk chon chekoba twan uon choton ko oeng chekomii gaa oeng lagok igo tugul ko werikyuk ko oeng ako koba tugul alenjini serkali kosusie Ngong amun atinye rirek cheechen.